Ki pulit ka is Khasi Hill bat Ribhoi District Hanin Gamit Kilayok ban penpulom ya kecing kentok temu tai bom keseng Haneu Trip National Liberation Council HNRC Hanong Bak Shelong bat Hanong Po Kanai kecing penpulom kalawan dia ada kecing yok kem ya sangut kibriu na Ribhoi bakan thup ya wai udukot ka asli parcel ke HNRC bat kecing yok kenrup ya bom IED Superintendent of Police ka Ribhoi Jakpal Singh Dhawna Pentip bakini kisangut ki kentum Daman Bahar Ripenar Bana Umsning Robinis Ripenar Jil Taryang bat Shining Nong Room ki badai lot na Ribhoi Uneu he pulit ula pentim ba Hanin Gajanmit por new baje ai ki pulit ke is Khasi Hill bat Ribhoi ki lepelong ya ke jingkenra bat hakene ke jingkenra ki layok pan bat ya kawai ke bolero pick up kebadon ya registration number ML-R lai R saulai balanya ada Daman Bahar Ripenar ha ke surok Umsning Mawati Uyetu bada ke jingkedeu Daman Bahar ki pulit bomb detections and disposal squad na Shelong ki layok kenrup ya wai bom IED hakene kali Uneu he pulit Pentip bada kene kejing yok kem ki pulit ki 80 ya kejing temu tai bom biang ke HNRC ha Shelong bat Hanong Po Ula Pentip ba kene kesli parcel jong ke HNRC kalayok jing peta na kinawilam ki badon ha Bangladesh ki pulit kila register case ya kine ki sangut ha Po Nong Po police station ha Po ke Kendon sispa RPUB sispa RPUA bat ke Kendon si peu khat lai khat pra bat riu jong ke explosive substance acts